师，我家在那儿。我爸在这儿可有名了，大家都叫他海王。为什么这么叫？海王，海上之王啊！拿鱼叉那个吗？是爸爸。是爸爸。孩子，你怎么自己回来了？阿珍没去接你吗？孙老师接我来的。对不起，我是陈宇航的幼儿园老师，我叫孙露。不好意思，老师，我穿裤子。快点，羞死了！好了，老师，快点。进来坐吧。我爸在这儿可有名了，大家都叫他海王。孙老师啊，热不热？我这养鱼，室内温度比较高。啊，没关系，我不热的。陈先生，其实我这次来是因为每次放学接陈宇航的都是不同女性，都要给你打电话确认。幼儿园其实对此还是挺困扰的，想着能不能统一一个。不是干涉您的私生活。那些都是我的街坊邻居，有的时候我店里人太多，我走不开，谁有空就帮我接一下，没什么私生活。还有，这是他的拼音作业，你看看。有进步啊！你爸小的时候零蛋都考过，真的？又不是什么光荣的事儿，骗你干啥？其实还是有进步空间的。我这里有一些拼音手册，你可以带着它复习。我还给他准备了一个练习册，每天1页就行，家长签字，算是额外的作业了。好，那谢谢孙老师，快点，谢谢孙老师。快去看，一会儿我考你啊。好的。我没有其他的事情了，我就先走了。好香。确实挺香的。确实挺香的。孙老师，要不留下来吃饭吧？去等小丫头。甄姐姐，对不起，我有事忘记接了。没事儿，没丢。那我就先走了。行，孙老师，下次我多做一点，再邀请你。孙老师再见。哎，露露，在干嘛呢？我在这里给孩子做家访呢。你怎么在这儿啊？我刚刚正好顺路经过，走吧。露露，你看我给孙院长买了酒，给你妈买了美容口服液，你看看还缺点啥？我妈妈不是说你来不需要带这些吗？爸爸，什么时候吃饭啊？我都饿了。好了，现在就吃。没事就行了。那我还有约会，你们吃吧，我先走了。行，去忙吧。去吧，拜拜。拜拜拜拜。郑宇航，我可跟孙老师把牛给你吹出去了，你一定要好好给我学习，听到没有？你要是不好好学习的话，我就给鲨鱼打电话，鲨鱼咬你。呀，嗯，明明是一条蟹，最多的只是浅海，不会有鲨鱼的。行，那就记账上，等回老家的，让老家的鲨鱼咬你。骗人！蓝鲨最多的只是双极鲨，双极鲨不会吃人的。那什么鲨鱼吃人啊？那当然是大白鲨啦。大白鲨吃人是吧？那我就给大白鲨打电话。大白鲨最爱吃那种不爱学习的小孩儿。
没有电话，来。哎，你去洗手吃饭了。好嘞。去。喂，陈旭东，别以为你搬了家我们就找不到你。我给你发了账号，3天以内我要看见20，拿到钱我们就消失。能够花钱消灾的事儿，总比蹲大狱一命抵一命的要。来，露露，小香真不错啊，业务能力强，还知道疼人。你们呐，就早点结婚，早点生个孩子，这样我还能帮你们带一带。妈，这说的就扯远了。远什么呀？这叫按部就班。哎，小象，6年前有一个案子，挺蹊跷的，你知道吗？是不是蓝生案？对，啊，那个案子呢，发生在6年前的海上，同乡船员之间有恩怨，突然在海上爆发，凶手激情杀人后抛尸，正好被船长目击，于是头脑一热，又捅了船长。凶手作案后想畏罪潜逃，所以就以船长的性命做要挟，胁迫大副把船往日本开。其实那时候船长已经失血过多死亡了，但是大副不知道呀，所以就听从了凶手的安排。那怎么判的呀？蹊跷之处呢就在这，凶手最后跳海身亡，因此呢没有被判刑。最终凶器上只查出了大副的指纹。不好意思，叔叔不好意思。由于这个物证确凿，最后裁定大副听从凶手安排，成了胁从犯。哦，那这大副也蛮倒霉。那也不一定，其实可以换一个角度想，这些都是胁从犯的一面之词，凶手、船长都已经死了，那人到底是谁杀的，真相又是什么？口说无凭，是吧？不错啊，小象。小香真不错啊。露露，咱不学跳舞，听爸妈的，学书法啊。露露，不演主持和老师一样都要说话的，听爸妈的，咱按部就班考师范，这叫按部就班。不要跳舞，不要播音主持。司老师，热不热？不好意思啊，刚烧的水是不太烫。没事。小象不错，体制内，听爸妈的。我怎么会做这种梦？对方还是我学生的家长。这是他的拼音作业，你看看。放学啦，牵手，走，手牵手。啊！吃饭啦！人瞄着你。看什么呀？这是？孙老师奖励我呢。上次发这种年年纸，还是有人考了100分。哦，这么棒呢！说吧，想要什么奖励？哎，露露，汉堡，对不起，原谅我。我们已经分手了，你不要装作听不见。回家吃饭不怎么样？我知道你还是爱我的，露露，我跪下来求你，我跪下来求你了，好不好？露露，我求你了，还不行吗？露露，放开！别说我听不懂吗？喂，哇，徐爸爸好帅呀！他妈谁呀？他在骚扰你吗？我是她男朋友。我们已经分手了。露露，你先上车。露露，你他妈多管什么闲事？陈先生，你先上车。住手！别打了！别打了！
好了，病人留下检查，连续缴费。嗯，好。未婚，别动。陈旭东怎么会是未婚呢？难道他没领证就先生小孩了？药好了。哦，谢谢。孙老师，怎么样，包扎好了吗？没事，喝了点皮儿，问题不大。那你注意别沾水，要不然容易发炎。药。谢谢。那个男的如果以后再骚扰你的话，你可以打给我。来。你是警察吗？打给你，你能把他抓起来啊？你这是有多忘不了我？找了个男人都跟我一模一样。哎，不过他的胸肌有我大吗？那个，他胡说的。稍等一下，稍等一下。他哪句话是胡说的？我跟他一模一样，是他胸肌比我大还是腹肌比我明显？我跟他一模一样，是他胸肌比我大还是腹肌比我明显？他都是我前男友了，性格也比较偏激，我们早都分手了。我也没问你啊。孙老师，微信还没加呢，我把药钱给你。不用了，就当是你帮我打架喽。我是打手，还是胸肌和腹肌都不如你前男友明显的打手啊？啊？今天谢谢你啊，不过以后还是不要再用暴力解决问题了，还是在幼儿园门口，会给孩子们带来不正确的引导。我好多年没有挨到老师的训了。好的，孙老师，我照单全收。记心里。小航还在儿童区的乐园门口呢。不要暴力解决问题，尤其是在校园门口。记心里，记心里。你带小航先回去吧，我自己。我自己来就行了。平常副驾没人坐，按太挤了。去哪儿啊？联合路上的关羽西餐厅。别回去啊。孙老师，其实小航他不是……哦，不好意思。喂，露露，我定的是窗口的位置，你一进来就能看得见。哎，算了，我还是在门口等你吧。不用，
哎呀，我等自己的女朋友是应该的嘛。好。男朋友？相亲对象。你刚刚说小航不是什么？戴眼镜那个吧？我帮你开门。不用了。我虽然是个粗人，但也是很讲礼貌的。相亲对象不错，一看就是个文化问题。宋老师，这个药怎么吃来着？哦，蓝色的是1天3次，1次1粒；那个红色的是1天1次，1次2粒。好，记住了，谢谢。那用餐愉快。谢谢。他谁啊？一个学生家长。刚刚那个学生家长问你要怎么吃，什么意思啊？他来接孩子的时候，帮我点忙，受了点伤，所以我就陪他去医院包扎了一下。你怎么了？没事，一点小误会。以后有什么事情可以直接找我，那种人最好来往不要太过密。哪种人？学生家长了。算了，不说他了。露露，我们认识有一段时间了，我很确定自己对你的感情。我喜欢你，想永远的和你一起走下去。你愿意做我的女朋友吗？不错啊，小象。小象真不错啊！你们呐，就这么结婚。露露，爸爸没骗你吧？小象这小伙子真挺不错的。你大学时候那个前男友啊，长得跟牛娃似的，一点都不靠谱。好了好了，你又提，闺女已经很听话了，这不咱让她回来，她就回来了。哎，不提了不提了。小象怎么和你表白的？就是一起吃了饭，然后送了我花，还有一条项链。快给妈妈看看呀！陈旭东，陈旭东是谁啊？陈旭东是谁啊？一个学生家长。我先上去休息了。水位到这儿差不多，然后定时清理过滤。有点麻烦。宋老师，等一下，我再去其他店里看看，谢谢。你怎么来了？我给你买了一个擦的药膏，你记得涂。有说明书。谢谢。咦，这鱼好养吗？好养啊，斗鱼很好养，不需要打氧，对水质要求也不高。这鱼我要了。别人不要的你要了？别人不要的不见得不好。你帮我配一些鱼缸什么的。今天放学之后我去接小航，水草、器材我顺路都给你送过去。
又去约会？我上班。没名没分的，还这么任人约？现在有了。我男朋友说我还有10分钟就要迟到了，我先走了。孙老师，这鱼你也不问问多少钱，不给个预算就要了？我也不懂这些。这鱼20万，其他的就算我倒贴你吧。宇航爸爸，你不能因为我是老师你就……这有篇书页，你闭眼睛干什么？一码归一码，钱还是要算清楚的。孙老师是以为我送你这些是为了泡你，现在泡不成了，所以要把账跟我算清楚，是吗？宇航最近在学习上有所提升，当爸爸的还是应该更加用心才是，毕竟妈妈不在身边。他妈去哪儿了我不知道，我也不是小行情爸。新爸爸什么时候送我去上学？马上就去了，看谁来了。孙老师。露露。啊。好了吗？这位家长你好，我叫向元，孙老师的男朋友。幸会，没去过。上一次听说陈老板帮我女朋友解围挂了彩，十分感谢。哦，对了，我听说这篇要整顿，正好局长是我朋友，这是我名片，有问题随时找我。不用了，谢谢。我一会儿还有点事儿。小航，要去上学了。你这怎么弄的？又乱吃东西了？晚上自己洗衣服啊。好的。那去吧，跟孙老师话啊。嗯。去吧。拜拜。拜拜。走吧。孙老师，放学等我给你去送鱼缸啊。谢谢。你可真是个好老师，教育加接送一条龙啊！这不正好顺路吗？我最喜欢孙老师了。你喜欢孙老师，我也喜欢孙老师啊！我们先进去了。啊，对了，下班我来接你。晚点他爸爸要给我送鱼缸。哦，我进去了。拜拜。拜拜。他妈去哪儿了？我不知道，我也不是小行情爸。刚才在你家手足店，你叫他旭爸爸。对啊，他就是我旭爸爸。那你亲爸爸呢？我爸爸死了，我奶奶养不起我，旭爸爸到乡上把我接到这里来了。那你旭爸爸他是我爸爸的好朋友。旭爸爸还说，他以后就是我的爸爸。孙老师，其实小航他不是……宇航最近在学习上有所提升，当爸爸的还是应该更加用心才是，毕竟妈妈不在身边。大声！放学啦！哎，我来接了。哎，别跑太快。好看。哎，陈先生。吴老师，怎么没看见孙老师啊？他们没有提前把他接走了，
可能有什么事吧。哎，对了，陈先生，那个鱼您是先放着还是？等改天我亲自给他吧，因为还有一些知识我要亲自告诉他。我给你送鱼来了，你不在。方便打电话吗？是爸爸，你什么时候开车？我都饿了。露露，哎呀，东西都准备好了，走吧。哎呀，你别不开心了，我错了还不行吗？我这也是想给你个惊喜嘛。好了，走吧，走。哎呀，露露，检察院的调令下来了，我要到市里边去了。那是好事儿，恭喜你。你要不要和我一起去市里？我没有想过这个事情，而且我的优势在县里，出去了就没有了。那个，听说孙院长也快升了，没多久他也要调到市里边。你误会，我说的优势不是我班。那个，这边环境还不错吧？天气不冷不热，还挺适合露营的。我长这么大还没露过营呢，今晚在这露营怎么样？今晚是要住在这儿吗？可以啊。这样我去跟老板说一下。不用了，很快的，等一下啊。不是，校园。很快的啊。你今天有空吗？我请你吃饭，顺便聊一下小航的事。我在鹿岛露营，今天可能回不去。是爸爸，太好咸。我看你孙老师是闲的，还去露营呢。快吃。露露，那个我跟老板说好了，他这边的帐篷呢有很多种风格。这样，我们去选一下，选一点你喜欢的。走吧，来挑一个。来吧，走吧。没事的，帐篷里的设施很齐全。老板说这里的夜空星星最亮。你一定会喜欢。我车上有瓶红酒，如果你愿意的话，我们可以喝一点。校园。我们还是退回朋友吧。小航，在家等我，我一会儿让张姨过来看着你啊，好的别乱跑。没事吧？给我看看。给我看看。哎呀，怎么那么不小心？没事，其实。这样吧，我去老板那看看有没有冰块，等我一下啊。喂，陈先生，真是不好意思，我可能是不小心按错了。刚刚我才发现，居然有一通10几分钟的电话。今天下午也是不好意思，我临时有点事情，
这鱼我拿不了了，你看什么时候方便，我自己过去拿。陈先生，鱼，我给你送过来了。你在哪儿？我不知道我方不方便过去。什么时候来的？在你们不方便的时候。碰着了，给我看，给我看看。我们没有。那你既然知道不方便，为什么还要来？所以我准备走了。鱼改天什么时候来拿都行。露露，冰块没有了，我买了一瓶冰可乐，来，赶紧敷一下。你在跟谁打电话呀？陈老板，你也来露营啊？送鱼，收吗？你送到这儿，我放哪儿？我们店有送货上门服务，免费安装，我还送你个过滤棒，还教你一些养鱼知识。陈老板，你这生意做得太激进了吧？啊？这样吧，既然送来了，鱼留下，来多少钱？我转给你。20万。小航，马上回来，就在附近。你把小航一个人留家里了？喂，小航，你去，爸爸马上回来。好，我跟他一起。你怎么能把小航一个人扔在家里呢？我没说他一个人在家。送别人家也不行啊。不是心大，心就是大。要是没有我啊，他要成留守儿童了。你和他爸爸同乡，一起在蓝山长大，后来海上出事了。所以你今天真是来送鱼的？不然呢？那你送鱼就送鱼，连我一块带走什么意思？不是你自己跟我走的吗？不是你自己跟我走的吗？你去幼儿园找过我了？说好的送鱼，有的人不讲信誉，没打扰到你们吧？打扰了，现在把我送回去。追求快乐的本能。我今天其实是被他临时带回来的，而且我跟向云提分手。没让你跟我解释。
爸妈，我回来了。叔叔阿姨在家。哦，他是我学生陈宇航的家长，来帮我送鱼缸。你放这就行。那我把教程发你手机上。好，谢谢。那我就先走了。你怎么回事啊？把小象晾在一边，大半夜的还和学生家长在一起。小象打来的，你跟他说。喂，我到家了。没事。挂了。你怎么不多说几句啊？小象给一连打了好几个电话了啊，担心着呢。我和向源分手了。跟这没关系，是我跟向源不太合适，而且他马上就要到外地去工作了。你说这刚谈恋爱就不在一起，没有办法维持感情，就想着还不如分了算了。他调到市里边不是挺好的吗？是他不愿意异地，那我问问他。哎，爸，不是他工作的问题，是我跟他不合适。最重要的是，我跟他在一起之后，我才发现，我好像没那么喜欢他。你要是真的不喜欢他，那也没关系，回头我再给你介绍一个。你齐叔叔在法院，回头我问问他。赶紧打电话。爸，我是七老八十了吗？这么急着把我推销出去干嘛？我现在刚刚工作，我就想好好的把工作做好，行吗？工作和谈恋爱可以同时进行啊！一个女孩子24可不小了。我去洗澡。哎，你这孩子什么时候变得这么不听话呀？分手了不和大人说一声，我们让你找个对象，就跟我们要害你似的。我还不够听话吗？露露，你这是什么意思？你这是什么意思？从小到大哪一件事情我没有听你们的？哪一件不是听你们的安排做的？从小学、初中、高中、大学，甚至现在回来县里当幼儿园教师，我不都是听你们的吗？正因为我们给了你这些正确的意见，不然呢，你不知道走多少弯路呢。正确的意见？什么叫正确的意见？小时候我想学跳舞，你们让我去学书法；我说我想走艺考，学播音主持，你们说女孩子应该当教师，让我去学师范，说播音主持跟教师是一样的，要说很多很多话，所以你才有现在的好生活。是啊，就差最后一步了。你乖乖听话，让你爸再给你介绍一个。妈，爸，这最后一件事情，能不能尊重我的意见，让我按照我自己的意愿去做，行吗？我洗澡去了。露露啊，妈，我现在是连洗澡自由都没有，你要跟着是吗？那我应该考虑可以搬出这个家了。你搬出去，然后让他热饭都吃不上。你让他走。气死我了！各位小朋友们，今天呢，我们的主题内容是要做出又好看又好吃的主题水果拼盘。你怎么拿个西瓜回来啊？这不好弄啊！想吃啊！真是个大孝子。坐上。我们做个什么好呢？是爸爸做什么都好吃啊！
你看陈意涵爸爸，人长得帅，刀功夫也了得，简直是会过日子的一把好手。孙老师要我约吃饭。他会不会过日子，我怎么知道？哎，时间快到了，小朋友们还有10秒倒计时哦，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。哪位小朋友在展示你的作品呢？啊，陈意涵，上来吧。哇，这太有创意了，真棒呀，陈意涵！来介绍一下。大家好，我叫陈雨航，我带来的故事名字就叫《鱼群游向陆地》。哎，鱼儿不是生活在水里吗？怎么会游向陆地呢？因为总是生活在水底的鱼儿，它们都是钻出水面呼吸空气。不论是鱼儿还是小蝌蚪，还是小青蛙，它们都是向往自由的。说得好，这话你教他说的。你以为他是神童吗？那自由是什么？自由又在哪儿？想象力超丰富，动手能力也特别强，老师为你点赞。自由就是自由，无论在哪。继续加油，超厉害！我给你留了块小西瓜。I agree。那自由是什么？自由又在哪儿？自由就是自由，无论在哪。陈宇航，陈宇航，孙老师，小豪睡觉了。他睡着了，我还想来给他盖章呢。盖章？我们的10个章都盖满了。那我这个章你还要不要？章都盖满了，想往哪儿盖啊？我先声明，我现在是单身，我跟向明分手了。所以你这是揍自己了？这个章还有点盖歪了。孙老师，你是不是喝多了？喝醉了就可以不用负责了？怎么，你不想负责？亲一下而已，这么挖不起。所以你是想跟我玩感情，还是玩肉体啊？当然是。所以你是想跟我玩感情，还是玩肉体啊？当然是玩肉体啊！你有的不就是这个？你敢玩吗？
敢吗？我们可以谈一谈，不管将来，不管以后，3天也好，3个月也罢，彼此都不用负责任的那种。孙露，我真是想瞧你了，为人师表的，可以说出这个吗？等等，我还是再想想。子路。根本就没有想清楚你自己想要什么。你要是就想找个人上床可以啊，我太可以了。但你自己要想清楚，你不后悔就行。我自己就是老师，我不需要别人教。孙露，你要是不喜欢你男朋友，看不上我，那就去找一个你看得上、有你喜欢的，别来找我。这个怎么卖的呀？13蚊。那这个笋呢？呢個賣10蚊。幾多錢？10蚊。呢個筍賣10蚊？係啊，呢個筍賣10蚊㗎。走吧，5月底買外地筍冤大頭。4月過了就別買春筍，過了5月都不是本地鮮筍。你剛才看那個筍啊，賣5塊錢一斤，差不多，還不好吃。哦，他怎么像没事人一样？他那天到底是装醉还是真醉啊？你怎么在这儿买菜？之前没遇到过。想做饭了就来买了呗。你男朋友呢？还没下班？我不是说过我现在单身了吗？你失忆了？也不知道是谁失忆。陈雪弄，你会装床吗？我买了张新床，不会装。装床？我搬新家了。啊，可以啊。那你别买菜了，等会儿我给小航做完，给你带一份，顺便给你装床。好。单人床还是双人床？一个人就不能睡双人床了？能。那一会儿你把地址发我。装成工来了，请进。带了什么好吃的呀2荤1素，红烧鱼、鱼香肉丝、炒青菜。你这菜色不是重复了吗？鱼香肉丝里没有鱼，但是有鱼味。那你吃不吃？不要紧，就吃了。行，4
孙老师吃完记得给我盖个章就行。你要是不喜欢你男朋友，又看不上你，那就去找一个你看得上人、你喜欢的，别来找我。你做这么多菜，你吃了吗？我吃了，多了就分2顿呗。我不吃剩菜的。那我明天再给你做。专门还是顺便？你猜？我猜是顺便。那你是猜对了。那你给我做饭，生意不做了？提前半个小时关门，10分钟买菜，半个小时做菜，5点准时送到。你装床吧，我吃饭了。好。怎么了？没事儿。你很着急吗？急呀！孙老师连吃饭都这么端庄啊！我落枕了。难不成你昨晚真睡在地上？可怜吧？给你按。疼，轻点。没想到你会这么多技能，居然还会按摩啊！好用吧？好不好用，那要用了才知道。行，那你多吃点儿。我去抽根烟。吃好了。吃好了，所以我来验收一下床。怎么样？结实吧？你试试不就知道了。你渴不渴？我去给你倒水喝。不渴，倒是饿了。那我给你拿双筷子啊。不用。它是斗鱼，不是让你斗的鱼。万一他喜欢被我逗呢？你不喜欢？说我落枕了。这就是乱斗的下场。逗人还是逗鱼？鱼和人都不高兴。我不高兴了。你别人玩你高兴。那你想不想玩呢？那你想不想玩呢？亏你还是老师，什么话你都说得出口。
用这个草人你不用负责，多好。可以谈一谈，3天也好，3个月也罢，彼此都不用负责任的那种。你怎么总是香香的？我总是在小航的座本上闻到这味道。是什么呀？樱花味的护手霜，经常用粉笔写字，很伤手的。那嘴巴上涂的什么？唇油啊。是甜的吗？可以尝尝吗？我来姨妈了。你个骗子！我骗你什么了？那我检查一下。神经啊！跟洗不洗手有什么关系啊？让你嘴硬。孙洛，太坏了。好，那我走了。哎，我想买点植被，你有没有什么推荐的地方？好啊，周六上午我带你去批发市场。疼啊！这个就先放你家了，省得我带来带去的。你工具箱不要了，留着下次来修理你。坏东西！你怎么知道这儿的？我不知道，找花店问的。你说你要买，我肯定要给你找一个最经济又实惠的。这可是商业机密，我可是出卖了色相的。出卖色相？那些花店老板都是女的。怎么惨？肉死！早说今天要来这个地方逛，我就不穿高跟鞋了。等着。你干嘛去？在车里等我，别乱跑。干什么？干什么？你说干什么？哎呦！哎，走喽！放出去！哎，坐好了，你放我！开车喽！哎，别挡着了，不是来看花的吗？行，看花。去左边。那你得打转向啊！怎么打转向啊？你自己想办法了。We built a castle in a shared dark. Color comments on a fragile dream. We can fix it. Laid us closer. We were the same. Oh.啊，我要是把你车上弄湿了，你不给我赔吧？当然得赔啊，还不想赔？
看什么呢？没看什么，这衣服湿了，穿在身上多不舒服。这场雨下完就要夏天了。你看什么？我在看。在看我还有2个朋友圈。所以，你亲爱的家人走了吗？听不懂。听不懂。等一下，拿东西去。在哪儿？站那给你。你这要怎么分正反呢？装什么装？装什么？怎么装？啊？啊？那就孙老师亲自手脚吧。这种时候不要叫我这个称呼。什么时候啊？什么时候？我怎么听不懂？啊？陈旭东，到。有何吩咐？这是我人生中最心满意足的一次选择。和我上床。是我自己选择一个让我生了一些喜欢的男人。那心里呢？那你就得再卖力一点，得到我的心了。你一直健身啊？现在不怎么练了，之前在海上的时候，没事就练。你真当过海员？我不信，肯定骗我。那你再问一次。请问陈师傅，你以前是做什么工作的呀？我是外星人，开过宇宙飞船，来自 M78星宇之宫，吃了你。哎，我的面煮好了，盛面去。面好喽。吃吧。怎么样？你知道面条滚吗？一看就是没挨过饿，别拿食物开玩笑。烦死我了！
你这个人一点情绪都没有。这可不是我的强项。那什么是你的强项？还有25分钟，别吃了，展示强项。小霞，什么时候来的？不给我打电话呢？徐哥，我来西郊办点事儿，顺着过来看看你。走走走，去进屋，弄点饭去。还有事，还要走。开车了吗？没有呀。徐哥，我怎么感觉你跟之前不一样了呢？香喷喷的，女人身上的香水味儿。徐哥，准嫂子是本地人吗？你家里是干什么的？这我还真没问，好像当地公检法一类的吧。不是哥，你之前那个事儿，家里人知道吗？那能接受吗？还不知道能不能谈到那一步呢，到时候再说吧。哥，其实你条件也不差，还是大学毕业，又是一杠星的少尉，要不是那档子事儿。别打人！对不起，你要是为了张家放手，孔雀，到放下还有机会，想想你女儿，没机会啊！我强！苏总监，徐哥，快抱海景，周周抱海景。徐哥，你刚出狱就来这儿，就是再着急犯案，也不会那么急吧？这是你们家的孩子，宝宝，自从5管人死后啊，叫爷爷。他们村里传的风言风语，说这孩子不是吴家的。谁知道这孩子就天天心脏病。你帮我告诉吴家，给孩子治病，以后钱我出。哎哥，吴家那帮人还找你麻烦吗？别撕了！哎，别撕了，把钱拿出来。你耳朵是不是有问题？我叫你把钱拿出来。哎，你干嘛？我叫警察。回去告诉吴广权的家人，我给你们钱不是因为怕你们，也不是因为我有什么把柄在你们身上，我是可怜他那生病的女。滚吧，我不会再给他们钱了。过段时间就把这个店卖了。哥，你要搬家？请律师要一大笔费用。请律师？徐哥，你要申诉啊？对。我要给我自己平反。徐哥，你要申诉啊？对，我要给我自己平反。不过哪有那么容易啊？我第一次上诉的材料已经被驳回了，第二次律师直接跟我说，以前的证据链已经很清晰了，如果不能提过新的证据，上诉也没用。要是吴广权没死就好。我们这一群人作证啊，还真不如他一句话。是我自己选择一个让我生内心喜欢的男人。那心里呢？那你就得再卖力一点，得到我的心了。
现在孙露看到的我，是最差劲的我。以前的我虽然不是来自 M78星云，没有开过宇宙飞船，但总的来说还算意气风发，不至于我喜欢的女人跟我说玩一玩，我连反驳的语气都没有。起床了。嗯。香香的，是孙老师的味道。我知道，你昨天晚上去偷孙老师家了，你偷了他的护手霜啊。嗯，我偷了他的护手霜。孙老师的护手霜的味。哎呀，给我吃一口。哎呀，行吧，给你100。啊。我知道，昨天白天和孙老师在一起。昨天白天和孙老师在一起。你这么厉害，以后长大了就去做侦探吧。你要和孙老师结婚吗？喂，你知道什么是结婚吗？你在家总提孙老师，微信上也有孙老师的照片，应该马上就要结婚了吧？可是孙老师有男朋友。旭爸爸，你该不会是男小三吧？不，小四。你哪儿学的这乱七八糟的词儿啊？以后不许说啊！哎呀，旭爸爸，如果你以后不跟孙老师结婚的话，那我跟他结婚。过来，你也喜欢孙老师？喜欢的嘛。那这样的话，咱俩可就是情敌了。那我觉得你够呛啊，孙老师不喜欢别的小。哎呀，走，吃饭去了。哎呀，腰不行了。哎呀妈！你腰还不行？我腰行着呢。喂，妈。露露，中午和林叔叔约了吃饭，我让小香去接你啊。妈，你别老使唤向远，我跟他都……露露，伯母让我过来接你。啊，下次我爸妈再这么麻烦你，你直接拒绝他们就好了。孙伯父和邻居都是我的领导，这场饭我本来就是要陪同的，也是顺便了。真是不好意思，没有下次了。怎么，说的好像要跟我老死不相往来似的？哦，不是，那个你等我一下，我换个衣服。啊，对了，借一个洗手间方便吗？啊，行，你直接进来吧，不用脱鞋，在那里边。大厨，今天不用给我做饭了，我出去吃。去哪吃？用不用接你？露露，我好了。你稍微等我一下。他没看到我。应该不能注意吧？向远，今天谢谢你。我还得谢谢你呢，幸亏拿送你当挡箭牌，我才在饭局上免了喝酒。我是跟向源分手后找的陈旭东，又不是出轨，但是他会不会告诉我爸妈呢？回家了没？谁啊？
向远，我就在这下车吧。向远，我就在这下车吧。向远，你别这样。向远，我想上楼喝杯水，可以吗？这个车位一直是我停的，让开！垃圾桶里面东西是他的吧？你跟我分手也是因为他吧？他还在楼下。刚才，谢谢你，谢我什么？谢谢你让出车位，真安。刚才他说车位一直是他的，所以他停了几次？就今天下午来接我的时候。这么霸道，就停了一次就是他的。你是在说车位吗？不然呢？哦，对了，等会儿把厕所的垃圾带下去扔掉。垃圾不够多，再迟早一点。你怎么不问我为什么跟向源在一起？为什么不回你消息？你就是跟我玩玩的关系，我很清楚自己的定位。今天下午他来接我，就和我爸妈还有一个我们都认识的叔叔一起吃饭。你给我发消息的时候，他就在我边上。我原本是不想让大家知道我们之间的关系，但刚才向源在车上问我和他分手是不是因为你怎么回答他？我说不是因为，但是因为你的出现。两者有什么不同吗？你自己品。那你就得再卖力一点，得到我的心了。你也喜欢孙老师？我真希望你做我的爸爸，孙老师做我的妈妈。欢迎光临。我来看看鱼。我要一条和我女朋友一模一样的鱼，还有相同的配置。请问你女朋友是？孙露，和我女朋友同名。请问你女朋友是？孙露，和我女朋友同名。怪不得经常在幼儿园门口看到你。
怪不得你把我女朋友从露营地接走。我在幼儿园门口接的是我儿子，我在露营地接走孙露的时候，她已经不是你女朋友了。所以你是借着你儿子来接近我女朋友。我再强调一遍，她不是你女朋友。这么说吧，如果不是他以为小航是我的亲儿子，当初他不会选择你。你什么意思？你现在的心境不适合养鱼。那我适合养什么？你适合养的东西我这里没有，如果有需要的话，可以联系我。还有事吗？郑姐，这你要的文件。哎，这名字好熟啊！哦，揽胜案有个犯人也叫陈旭东。揽胜案？对，揽胜案027号上的船员，我记得被判了3年，说服刑期间有舍己救人的重大立功表现，然后提前出狱的那个。好巧，他也叫陈旭东。6年前有一个案子，挺蹊跷的。那怎么判呀？哎，向姐，没什么事，我先出去了啊。这么快就想好买什么鱼了？随便看看。是检查证吗？露露应该有跟你提过。有什么事情需要我配合调查呀？露露的爸爸也在检察院工作。露露跟我提过。露露的爸爸是检察长，现在50开外，如日中天，差不多还有10年退休。退休前起码还能再升2级，而且最近的一次晋升也许就在今年。然后呢？我一个开卖鱼店的男朋友会影响他爸晋升是吗？只开鱼店当然不会，但是你坐过牢，有案底。如果你没有什么问题问我，那我就先走吧。刚才向元说的坐牢的事情，我要你一五一十、原原本本的全部告诉我。向元他前2天来找过我，我把我的名片给说坐牢的事。露露，你知道6年前的揽胜案吗？听说过。如果我跟你说我可能是船上的，如果我跟你说我是船上的，我不希望你在那艘船上。但是我就在船上。凶手、船长都已经死了，那人到底是谁杀的呢？真相又是什么？口说无凭。所以你是凶手、
还是帮凶？我和凶手吴广权，还有船长陈远，我们3个是乡友。吴广权他平时很好，就是爱喝点酒。不过喝完酒很容易做出冲动的事情，还容易胡思乱想。他怀疑我们同船的周浩和他老婆有染，陈远哥很担心他的状态。但是大家最不想发生的事情，还是发生吧。所以，小航是那个船长的儿子，你帮助凶手潜逃，做完牢出来之后，收养了小航。你帮助凶手潜逃，坐完牢出来之后，收养了小航。对，反正我不后悔。不后悔什么？不后悔帮助凶手潜逃，还是不后悔坐过牢？还是不后悔收养小航？可是我后悔。后悔跟我在一起。后悔跟你从录音地回来。后悔感谢你帮我打架，后悔跟你去买花，更后悔第一次跟着小航来这里家访，全部都后悔。后悔的话，露露的爸爸是警察上，退休前起码还能再升2级。只开一个店突然。后悔的话，我们的关系就可以戛然而止，反正没什么人知道。这就是你处理事情的方式吗？做了这么大的事情都不跟我说，一直瞒着我，瞒到现在瞒不住了。你告诉我一句，戛然而止就准备解决这一切是吗？你不就是跟我玩玩而已吗？你从来没有问过我之前的事情，我的过往，我的家庭，关于我一切的事情。如果我郑重其事的跟你说我坐过牢，还可能是个杀人犯，你会怎么想？我怕吓到你，我更怕你觉得我很扫兴。扫什么兴啊？什么扫兴啊？我知道你为什么愿意跟我玩，为什么看上我。既然我答应你了，跟你玩，我就要做好被你玩的准备，不对吗？走，走开！还有件衣服在我家里，回头给你放门口，自己去拿。你不就是跟我玩玩而已吗？你从来没有问过我之前的事情，我的过往，我的家庭，关于我一切的事情。本案扑朔迷离，众说纷纭。船员吴广权酒后激情杀人后，又误伤船长陈远。我和凶手吴广权，还有船长陈远，我们3个是乡友。吴广权平时很好，就是爱喝点酒。吴广权，不过喝完酒很容易做出冲动的事情。你们还离开，不然我杀了他。反正我不后悔。当时船上的其他船员为靠近案发现场核
行区域，所以真相到底如何，答案应该只有当事人中唯一活着的陈旭东才知道了。你和他爸爸同乡，一起在蓝山长大，后来海上出事了。是爸爸还说，他以后就是我的爸爸。你怎么这么傻？我不后悔。不后悔什么？我不后悔救了人，我后悔没有把人救回来。还有件衣服在我家里，自己去拿。露露，你怎么了，露露？你没事吧，露露？没事，跟你没关系。我一个人来，我进来了。你别进来！我说我没事，你不用进来。哎，我没事，你别。怎么了？摔哪了？我看看。没关系，我们已经分手了，你干嘛？那就算路边的狗，我也不能见死不救啊。那你就当我是条狗好了。不是陈旭东，你这个人怎么这样啊？当年在船上你也是这样吗？那船长都已经死了，你还去夺吴广权的刀，搞得刀上全是你的指纹，有意义吗？现在能跟我去医院吗？不能。屁股，哎，屁股怎么了？我看看。哎，没事。我看看屁股。干嘛？我看看你屁股啊。干什么？我屁股跟你有什么关系啊？屁股怎么跟我没有关系啊？你这样我不放心。陈旭东，最后一次。今天的吗？好啊，看你受伤了，我答应你。不要脸你！饼干好吃吗？饼干？什么饼干？你扔进垃圾桶那个？好吃，没吃过这么好吃的东西。吃完了吗？就吃了2块，舍不得吃。会坏掉的。放冰箱里了。放冰箱也会坏。你还会做给我吃吗？以后我们在幼儿园见到，就正常一点吧。陈宇航有什么学习和生活上的问题，我还是会联系你。下学期我会申请，我再带谈班。
什么意思啊？别的见面。别的见面。你生气应该的。其实这件事我是故意瞒着你的。你可以一段时间不理我，但你能不能什么？神经病啊！话说一半。陈旭东，让你赔钱你不给，现在你想翻案？行，既然你撕破脸，那我们就走着瞧。刘律师，我的上诉流程走得怎么样了？我想尽快开庭。你说的那个价格太少了，我这条街人流量大，生意很好，到时候把鱼和设备我都给你，生意不会差的。冇咩人啊呢度，这样最多我只能加这个数，可以的话咱们就成交。成交。好，我回去准备了啊。OK。干嘛呢？还没吃完啊？又闲了？旭爸爸，你要把店卖了？旭爸爸，你要把店卖了？我是卖店，也不是卖你。孙老师最近都不送我回家了。孙老师最近忙，啊？旭爸爸。你为什么不对孙老师好了？你不喜欢孙老师了吗？你不是饿了吗？快吃饭！你不许看电视，吃完就写作业，回来我给你作业签字。你是顾他，顾左，哎，不对，顾右。顾左右而言他。对，就是这句词儿。旭爸爸，你什么时候在喜欢孙老师喂？好了，我喜欢。来够。上吊100年不许变，大家去吃吧。谢谢你为了这事儿还特意跑一趟。你真的要为他翻案？恐怕事情没那么简单。怎么说？你还不知道吧？陈旭东一直被凶手家属追债，别的不说，就说他给了他们好几次钱了。如果不是心虚的话，为什么会任由对方勒索呢？喂，露露，小航不见了！怎么会不见了？露露，小航不见了！怎么会不见了？看着像去幼儿园找你的意思。我现在在去幼儿园门口的路上。你先别着急，
我往幼儿园的北面走，你往南面找。有收电话联系。好。怎么了？能帮我找个孩子吗？公主都是戴这个皇冠的，在老师家下去一定很好看。这个啊？你一个人来的啊？姐姐，多少钱？29块8。弟弟，找你2毛。姐姐，2毛钱能买这块糖吗？哎呀，不行，这糖得2块5啊。孙老师说吃糖会坏牙齿。不会，这护齿糖。哎，我跟你说，你看那边高跟鞋没有？要不买那个高跟鞋，送你这个糖。不行，孙老师穿不下。别着急，没事的啊。去哪儿？前面那个是吗？啊，快停车！陈宇航，你怎么一个人跑出来了？找你啊！你找我可以等到周一，或者是让你去爸爸打电话给我。他应该不打了。唉，我们鱼店没了。鱼店去哪儿了？旭爸爸把鱼店卖了。旭爸爸把鱼店卖了，他还说连鱼带设备和店一起卖光光了。孙老师，我们会不会以后见不到了？不会的，你先给我上车，走。我说过了，我不会再打钱给你们。你们最好是没有动陈远的儿子。你们要是敢把小航带走，我他妈让你天上兜着走！操！陈远航，你过来，我不打你。我不要。我说不打你，快点过来。我不要。没事，老师在这里，他不会打你的。你出门之前留了字条，不是离家出走，也不是不告而别。你保证以后不会再这样了，对不对？嗯。谢谢你们帮我找到小航，改天请你们吃饭。等等，我有事情要跟你说。我可以看孩子。我问你答，刚刚给你打电话的人是谁？为什么要借他们钱？你们之间到底发生了什么？你为什么会担心他们会带走小航？还有，为什么要卖掉鱼店？你准备带着小航去哪儿？小航跟你说的。你别管是谁跟我说的，我问你就答。你不是说不让我去找你吗？还这么关心我？你答不答？放开！错了，你别生气，我错了。放手！错。
今天小航不见了，我真的吓了一身冷汗。但是我一见到你，就心安了。你安心了，我不安心。你亲我就打你了。孙露，我这几天真的很想你，但是你不让我找你，我就只能看着想。And now we pacing like from Toronto till lovers hours and never alone. 等一下，你还没有回答我的问题。你别想又这么搪塞过去。这段时间少往这儿跑吧，我的事你也别管了。是我往你这儿跑的吗？不是今天你先给我打的电话吗？是。谢谢你帮我找到小航，但其他的事情你解决不了。我解决不了，你就能解决了？你要是能解决，会变成今天这个样子吗？你要是能解决，会变成今天这个样子吗？我是在想，这些事情等我解决了，我再去找你，再跟你解释。但是我跟你说过。我可以不找你，你也可以一段时间不理我，但你不许再谈恋爱。凭什么？什么凭什么？就是不可以，你就是不能跟他谈恋爱。跟谁啊？向远。凭什么你说不让我谈就不谈？我就谈，我偏要谈。是爸爸。是哪儿来的？这是我给孙老师买的礼物皇冠。我想说是你买的。所以你离家出走，是替我给孙老师买礼物。王艺兴过生日就带这个来学校，孙老师说好看。你花了多少钱？29.8块。哪儿来的这么多钱啊？吃饭省下嘞。我说你小子是不是傻呀？你不吃早饭会不长个子啊？我告诉你啊，以后不允许就留个字条就走，你知不知道是把我着急啊？哎呀，知道了，孙老师都说过了，你还说这说。做好了，带你去超市，给你挑个小玩具吧。吃护齿糖啊？还知道吃护齿糖呢？没有护齿糖不会刷牙呀。检察官同志，你可得帮帮我啊！陈旭东杀了我老公，我跟他要点钱给女儿治病，他说我敲诈勒索。我跟你说，他就是做贼心虚，他现在还想翻案，洗白自己做个好人，门都没有。我要起诉他，要么赔钱，要么等着再蹲大牢。乐乐，你在门口等我一下，资料我看完了，当面和你说。校园，检察院门口有个女人在闹，她怎么了？哦，他是凶手家属，静坐好几天了，好像故意要把舆论闹大的样子。具体的事情我不能和你透露。我现在正在跟进这个事情。我明白，不能让你为难。露露，妈，上车，回家再说。走，回家。我一会儿还要去上班呢。就你那个班上的，整天和学生家长谈恋爱。上车。校园，是你跟我爸妈说的吗？露露，叔叔阿姨怕你走弯路。喂，小夏，改天来家里吃饭啊。哎，好的，阿姨。对了，你跟露露好好说，她还是年轻，涉世未深。好好啊。上车。走吧，回家。
6年前轰动一时的蓝胜啊，最近因为凶手。爸妈，陈旭东真的不是杀人犯。你凭什么说他不是杀人犯？你对他有多了解？我查了那么多资料，我也相信他的人品。爸，他现在真的很危险，他要是再闷声不吭的话，真的会被人诬告成杀人犯的。那不是还有法院和警察吗？有你什么事儿？老师在家待着吧。妈，爸，哎，爸，陈旭东，你到底怎么回事？慢走哈。放心，下次一定还找你。露露，你怎么来了？他来买鱼的。这个才是。那第一记耳光是？你有骗我？原来骗你只需要一记耳光就可以抵消。你手怎么这么凉啊？放开！别感冒了，坐下。还要我再问一遍吗？当年渔船上到底发生了什么？为什么他们要告你？你还有什么没告诉我？我好不容易看上一个男人。他畏罪潜逃，我看着他沉下去了。我出狱后想去找证据，但是我看到他女儿瘦瘦小小、病兮兮的样子，我当时就把我所有的钱给他女儿拿去治病了。所以你好心帮忙，却被他们给讹上了。是。陈旭东，你可真行，坐牢欠债全都瞒得死死，根本就没打算告诉我。露露，我的案子真的很麻烦，很多律师都不敢接手。这些年我背负着胁从犯、杀人犯的罪名，我比任何人都想立刻摆脱掉，但是没那么容易。露露，你是孩子们、家长们都喜欢的幼儿园老师，你爸又是警察长，我相信我看男人的眼光，一个愿意帮自己兄弟养孩子的人，他不可能是杀人犯。这段时间我经常去找夏雨，我想帮你平反。可是你什么都不告诉我，连你被人诬陷都是我亲眼看到才知道。你老说自己扛，扛什么呀？你个法盲，我都怕你把自己给耽误了。陈旭东是谁？是我。我们是西郊县公安局执法人员，跟我们走一趟做个调查。我跟你一起去。你是他什么人？我之前是他孩子幼儿园老师。老师，学生家长。现在是他女朋友。现在是他女朋友。陈旭东，跟我们走吧。等我一下。露露，你打给他，他会把一切的事情都告诉你。等我。喂，你好，刘律师吗？我是孙小姐吧？陈先生跟我说过，自我介绍一下，我是陈旭东先生的代理律
息，申诉的材料已经递交法院了，下周1就会出结果。真的？是的，陈先生一直在筹备再次申诉的事情。上个星期他已经把律师费都打过来了。谢谢。结束了吗？本次审问结束，请随时等待我们下次传召。刚才警察应该跟你说过了，但是我还是要重申一遍，这段时间你不能离开本地，手机24小时开机。然后呢？然后请你清楚自己的身份，别给别人添麻烦。说到麻烦，因为我的案子，孙路确实找了你不少次，也是麻烦你了。不过现在这样挺好，这案子赶紧结束，我就向孙路求婚。向前，你没有机会了。对了，你的上司很喜欢钓鱼，有空多陪陪他钓钓鱼。有什么不懂的随时问我。你是孙路的朋友吗？也是我的朋友。牙字布报。结束了吗？结束了。你已经回店里了？对啊。我新进了一条小鱼，等它稳定一点之后送给你。陈旭东，我有件事情要问你。什么声音啊？谁啊？可能是买鱼的，我先挂了。哎，又没人。我看是那个警察还没找上他们，警察找上他，他就会自个儿来找我。哎，那我先给他喷上。你在啊？你在干嘛不开门啊？怎么，还想泼油漆啊？来呀，喷啊！哎，还不是因为你没还钱。我之前给钱是因为孩子身体不好，但是我现在听说孩子已经好多了。你们之后再有什么困难，就去找村委会，政府会补助你们。你们一而再、再而三的来要挟我，就是敲诈勒索，是犯法的，知道吗？杀人偿命，欠债还钱。现在只是让你拿点钱而已，省得把事情闹大。现在已经闹大了。我之前不追究是因为我不想跟警察打交道，现在已经成这样了。来吧，我无所谓啊。人不是我杀的，你、我、检察院心里都清楚。哎，人是不是你杀的？茫茫大海上，谁会知道？好吧，兄弟，我们也不是要向你追究，这样，只要钱给的够，我们就撤诉，这你也不用跟警察打交道。这样，最后一口价，7位数。你们在干什么？你们这是违法的，知道吗？这儿的商铺都是有监控的，你们说的话全都会被录下来，而且我们还有人证在帮我们录视频。录着呢，录着呢，我这也录着了，我这儿也录着呢。敲诈勒索，扎上狮子大开口，你就等着负法律责任吧。敲诈勒索，扎上狮子大开口，你就等着负法律责任吧。小姑娘，你是干什么的？我是检察院的公职人员家属，怎么要连我一起威胁吗？我告诉你，我可不像他一样心软，我会直接告你们，不准再来威胁他，赶紧走。你逃不了，你的店还在这儿，我还是可以找到你。店我已经卖了，不是我的了，请把人家收走。走，不准你再来！以为自己块头大了不起啊？孙老师好像从天而降的女侠或者超人。少来啊！我发现你这个人就是会扮猪吃老虎，是吧？
对啊，在你面前我就是猪啊！赶紧进去，我有话问你。我发现你这个人一颗心半颗都是心眼儿啊！因为我的心是蜂窝煤啊，不然嬉皮笑脸的。现在，孙法官问你话，问什么你就答什么。好，孙法官，请问，我保证坦白从宽，抗拒从严。好好的。你是不是早就开始筹划给自己翻案了？是。律师费这么贵，你要是没钱了，可以跟我说啊。吃软饭这件事儿，咱们还是从长计议。什么吃软饭？露露，在遇到你之后，我之前觉得无所谓的事情变得有所谓了。我忽然想让自己变得更好，才能够更配得上你。我也希望你可以在父母面前更骄傲地介绍我。我忽然想让自己变得更好，才能够更配得上你。我也希望你可以在父母面前更骄傲地介绍我。我发现你这个人真是，还老说自己什么嘴笨。我看你呀，是嘴甜舌滑，心眼还多。嘴甜不甜，你尝尝不就知道了。干嘛？Don't time to rest, no 好了， more. 我要走了。啊，对了，如果下次这些人再来，必须第一时间跟我说。好，等你再次从天而降。你下午去接小航吗？是，本来小航他妈来接他的，不过他们村子好像要拆迁了，他妈回去分房子了。那说不定这小航当了拆二代之后，还能分你套大别墅呢。在分到大别墅之前啊，我俩先住桥洞。今天鱼店就要收走了。等你来接小航了再说吧。我要是心情好呢，你们俩说不定就不用当流浪汉。拜拜，晚安。嗯。刘律师，陈先生，您这边呢给的费用到位，我安排的人刚摸到一条新的线索。近1年里，吴广全的家人突然跟境外有来往，我个人判断，吴广全可能还活着。吃饭啦！今天听不听孙老师话呀？刚才都有贴纸呢。孙老师，你准备带我们这2个流浪汉去哪儿啊？登录上车。妈，你这个幼儿园老师当的，下班了还继续当保姆啊？你先跟叔叔阿姨回去，我带小航先走。你下午怎么说的？又要临阵脱逃了吗？我看你真是晕了头了，回家。既然今天碰到了，干脆就把话说清楚。陈旭东，你的申诉法院已经不止一次的驳回了，希望不大。希望再渺茫也是希望，因为我是无罪的，我相信法律是公正的。总之，我们不会让露露和个有案底的人在一起的。妈，坐过牢又不是杀人犯，而且陈旭东也是受害者，无端端的受了1年半的牢狱之灾。而且他出来后，不但收养了那个船长的儿子，还一直在资助那个凶手的女儿，帮他治病，他才是无辜的。那是想死心塌地和他在一起的吧？是死心塌地了。孙露，你死心塌地要跟的这个男人，他的妈妈精神上是有问题的。
好，我马上回去。我现在必须得走一趟。小杨交给我了，你快去吧。阿姨，孙院长，过来。有话回家再说。上车。陈旭东，好好处理你的事，别多想，我相信你。我是可怜这个孩子，不是头你的事啊。这是卡通的狮子鱼，所有属的海水鱼。这是语文课回答问题，孙老师奖励我的，这些都是旭爸爸教我的。旭爸爸懂得可多了，会养鱼，会做饭，他做的饭可好吃了。还有，旭爸爸是龙川海事毕业的呢。陈旭东是龙川海事毕业的，那可是211啊。我不清楚。什么都不知道就想和人谈恋爱，这想气死谁呀？本来我们今天过来啊，是个好消息要告诉你的。我爸晋升的任命书下来了。是啊，你爸升了，恭喜啊爸！这几天啊，你就收收心啊，没事的时候呢，把东西收拾收拾。收拾什么？你爸调到东平去了，下周一呢，我们一起搬过去。我不搬。孙露，你这么大了，能不能懂点事啊？我们都搬到东平去了，你一个人留在这干什么呀？我留在这工作啊，而且我还要把程旭东翻案。法院几次驳回申诉，没希望。旭爸爸必胜！孙老师，旭爸爸必胜！那个杀人凶手，他现在还不给钱了，他凭什么？哎，去吧。妈，没事啊？旭，你咋出来了？你赶快去好好认罪，好好做人。妈，我出狱了，没事了啊。真的？真的。阿姨，旭可真的出来了，他早就出来了。真的。当年判了我3年，我自己都觉得很冤。你们还在背后污蔑我，说我是杀人犯。我妈因为这个事情精神都这样了，你们还来？你被法院驳回了，你要等着再进去吧。你们杀人凶手，滚出去！再闹就报警！报警！你还报警？寡权就是你杀的啊！那么好的兄弟你都杀，你不报警，我报警。人不是我杀的，嫂子，我一次一次给你们钱，不是因为我心虚愧疚，是因为我们当年在海上答应过彼此，万一谁出了事儿，照顾好彼此的家人。反正你得给钱啊，不给钱不行。南線事件に再び波紋が広がる。逃走中の高校生有権者の生死は依然として謎に包まれている。関係者の親族同士は長期にわたり小雪氏の娘の治療費を支援している。幼なじみ同士だった2人は若い頃どちらかに毎日変われば相手の家族を支え合うと約束していたという。旭哥，上次的事怎么样了？他们老这么闹，阿姨也吃不消啊。哎，长春哥，王霞，徐东，哎呦，周大哥，好久不见，好久不见，好久不见。来，坐。旭哥，长春哥现在在省城混的可以的。一般般，就弄了几个游艇，然后又开了个俱乐部。你最近咋样？还好，不怎么样。不网上的老婆刚过来闹完吗？这次申诉啊，又要被驳回了。
申诉的事儿不着急，回头呢我也给你问问。听说你把城里的鱼铺卖了啊？明白。周大哥，我叫你来，不是管你借钱的。那我就直说了，周大哥，你是不是认识西桥县检察院院长孙建红？西桥县有头有脸的我都认识啊。我想请你帮我说个媒。孙院长，他有个姑娘叫孙露。露露，你小子行啊，翻案没找我，缺钱没找我，现在为这事儿来找我，这是真爱呀。周大哥，我现在的情况你也看到了，他们家人不同意我跟孙露在一起，但我是什么样的人，咱们在海上那么多年，你清楚。所以我看周大哥，你能不能帮我？这件事呢，我开个口也无所谓，但是个人问题解决不了，这件事情始终像是扎在他们心头的一根刺啊。行，我明白了，谢谢周大哥。来，孙老师，你们要搬家吗？他们搬，我们不搬。露露，你东西都收拾好没有？你想办法呀，把这孩子交给谁，然后跟我们一起走。他能给谁？打电话给他亲妈呀。他妈回老家分房子了。带他一起走吧，等陈玉东回来，让他过来接他。妈，我在这儿还有工作，我哪儿也不去。我留在这里帮你们看房子。这房子用你看吗？反正我哪儿也不去。你这孩子这么大了，怎么这么不听话呀？你怎么回事啊？你本来是个检察官的家属，如果和小夏好好谈恋爱，将来还是检察官的妻子。现在倒好，帮个坐过牢的人看孩子，孩子还不是他的。妈，难道你希望这孩子是他的？孙露，你要知道你在干什么。爸，我一直都知道我自己在干什么。我相信陈旭东一定会申诉成功的，他是个有情有义的男人，我相信我的眼光。孙露，你已经是个大人了，你也知道自己在做什么，希望你不会为自己的选择而后悔。我们走。走啊！院长、爷爷和奶奶一路平安。走吧，我们也回家。孙老师，下学要迟到了。疼。对不起，对不起。你说你旭爸爸怎么不接电话呢？孙老师，你平时不专心，你小猫钓鱼三心二意。好，我三心二意啊。孙老师要走了。好。旭爸爸，旭爸爸。哎，你要去喝喜酒啊？对啊，有大喜事。什么大喜事儿？你法院的申诉成功了。比那个还要喜。你法院的申诉成功了。比那个还要喜。别卖关子了，快说。吴广全回来了。他没死。对，他没死，他投案自首了。走。走。走喽。走喽。秦老师，你们还没完吗？还没呢，你别着急。我急，你比我都急。我这抽了一根烟，你都转了18圈了。
旭哥。怎么样？都过去了。什么意思？吴广全把当年的案子一五一十的都说了出来，我不用这申诉了，我是无罪的。你旭爸爸是无罪的。旭爸爸本来就没罪呀。旭哥真是好人有好报呀。你都说他好大人。陈一东，吴广全想要见见你。吴广全，时间到了，走吧。孙老师的眼光的确不错。什么？今天院长爷爷和奶奶要搬家，要带孙老师走，孙老师誓死反抗。从哪儿学来的词儿啊？你太夸张了吧！然后呢？然后孙老师说他知道自己在干什么，又说他眼光很好，选你选得很对。谢谢孙老师的精心挑选。不客气。快开车吧。走，回家了。旭爸爸，哎，转弯。好。直行。好。追寻快乐的美，做过无谓的抗争，你的温存不是一场空。暂停疲惫的旅程，享受暂时的爱。陈旭东，你怎么那么小气，却又那么好？恭喜双喜临门，乔贤之喜，再加高升。谢谢。哎，不，应该是三喜临门。哪三喜啊？是哪三喜啊？
令千金已到了适婚年龄，听说前段时间还处了一个很优秀的男朋友。嗨，别提了，这孩子呀一点都不听话，就喜欢跟我们对着干。这不，我们搬到东平来了，他非得留在西桥。你说小香子多好的一个人呢，和他爸又是一个系统的，可他呀就是不喜欢。那他喜欢谁啊？他喜欢有案底的。孙悦，我给孩子做个媒，你看成不？什么样的呀？干什么的？还有人怎么样啊？我周长生欣赏的人，看中的人，人品绝对没问题，相信我不？相信，咱们都多少年了？这好事啊！哪天领个路给我们看看？不用改天了，就今天就可以啊。今天？对。孙悦，阿姨，你们好，我是陈旭东。孙悦，阿姨，这些是我的判决书，龙川海事大学的毕业证，房产证，房子没那么大，但是离露露的幼儿园很近，她上下班方便。今后陈宇航偶尔会跟来我们住几天，也给你们留了房间。怎么没告诉我这些啊？你这是？孙悦，阿姨，我跟露露求婚了，但露露说一定要征求您二老的意见，所以我今天请周大哥来给我们做个媒人。我小兄弟以后也是我俱乐部的船长。过来坐吧。坐吧。服务员，再给加2套碗饭。露露，你准备好了吗？准备什么？我妈现在的样子，可能还活在好几年前。那我们就带着阿姨一起往前走。好。妈，我回来了。啊，旭东啊，这是谁呀？啊，阿姨，我叫孙露，我现在是一名老师。啊，那是旭东的老师啊。旭东今年高2，那正是关键的时候，他是不是又在学校里闯祸了？哦。你这个臭小子，你又干啥了？啊！你又干啥了？你闯什么祸了？让孙老师这么远的跑到家里来？孙老师，阿姨，那个，我今天就是单纯来家访，他表现挺好的，最近。啊，那就好。今天在家里吃饭啊，我炖了鱼。对啊，我妈炖鱼最好吃了。那就辛苦阿姨了。不辛苦，添双筷子的事儿。快坐下，快来吧，坐下。孙老师，请进。孙老师啊，旭东啊，他就是皮了点儿，又逃课呀，又逃学，可是他脑子呀挺聪明的，你呀就多管教管教。他要是在学校里调皮捣蛋啊，你就放心揍他啊！我支持你啊！阿姨你放心，他如果表现不好的话，我会狠狠揍他的。妈没吓到你吧？我是老鼠胆，这么容易被吓到。旭东啊，准备吃饭啦。好。阿姨，那我们就先走了。好，孙老师，
有空常来啊。妈，我送孙老师到岸上。好，注意安全啊。好。孙老师，头上凉，注意保暖，别着凉。好。妈，我今天晚上不回来了，我跟朋友一起跨年。明天还要上学呢，别贪玩啊。明天是新年的第一天，学校放假了，是不是啊，孙老师？啊，对，明天学校放假。好。哦，对了，阿姨，您放心，陈旭东在学校里表现都很好的，他以后一定会考上龙川海事大学的。我在桌上放了他最近的表现书，您有空记得看。好，多亏了你们老师教育的好。那我们就先走了。新年快乐，阿姨。好，新年快乐。走了吗？你妈妈和我想的很不一样，是更好还是更差？都不是。我觉得你妈妈把你养大特别不容易，而且经历了这些事情，我觉得对你们家特别不公平。我其实有一个预感。什么预感？就是，喂，妈，怎么了？我其实有一个预感。什么预感？就是。喂，妈，怎么了？旭东啊，晚上来家里的女孩是谁呀？是孙老师啊。你又想我揍你了是不？妈，你想他是谁，他就是谁。我看见你俩手牵手了。你猜到的？妈没给你丢脸吧？没有。那就好。哎呀，我想跟孙老师说句话。好。喂，阿姨。小孙啊，你今天来家里，阿姨不知道，也没有事先准备。下次你来，我给你炖鸭子吃啊。好，阿姨，今天的鱼也特别好吃。好好，旭东也会做饭，以后让他给你做好吃的。他要是敢欺负你，你告诉我，我打烂他屁股。好。小孙啊，旭东是个好人。我知道，阿姨。陈旭东是个好人。那阿姨不打扰你们了，再见。阿姨再见。你刚刚想说什么？我想说，我有预感，阿姨会痊愈。我有预感，阿姨会痊愈。
露露，我妈呢，她是个很传统的人。我爸在世的时候，她就为我和我爸活着；我爸去世之后，她就为我活着。后来我坐牢了，她的精神状态就越来越差。等我再见到她，她就在精神病院。我相信阿姨会好起来的。孙老师，你说怎么办啊？什么怎么办啊？咱们学校抓不抓师生恋啊？我喜欢你喜欢的不得了。哎呦，哎呦，哎呦，我没事了。哎，这什么啊？你记不记得小航上次离家出走？这个，他是为我哄你，给你买的礼物。这小子抠着呢，他用自己买零食的钱给你买的。我转过去，快点转过去，不然回头啊。好。好。说话呀，傻了？露露，我陈旭东会做饭，会带孩子，还会卖鱼，对老婆也好。那方面呢也不差，你知道。正经。啊！你别骗我啊！不准骗我！你这一环一环都设计好的是吧？露露，我希望你可以在广阔的世界里尽情的遨游。我爱你，你愿意？Amang pada nami. Namar pangidua matong daw pung o puna sangapi ima daw po pusopaon uluan. Nauli mang. Asa tiro pinopar. Isudi aka pinopar na. Ya songonare ma pada nami. Dari de matong ison
naung si toro pinopar aka pinopar ni daw pengopuso baon uluan naik panenggal tangan masida manotor asangkiat boy halakon nagabe generasi penerus di paparan ni opunami opuso baon uluan asai petong batarang rumudul gabe raja marmula magabe marmula horas badamang majo godang mula-mulai nami nungari damang godang mula-mulai asa lihat matok panggabian lihat pangorasa di paparan ni ham saluna opo sa panuluan tarlumobi madiaka yanakon namion gabe mang gabe asa bae damang majo godang liati gabe
Mau lihat ma diamu pada nami? Gabi emang gabi. Songon atani na tua-tua madohonon. Ni tawa aipmol na tio binait tu panguhatan. Baik damang masih tio-tio las padu mo ma tu asahatan nai. Rian GSS Channel Novel cerpen terpopuler masa kini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Judul: Jejak Langkah di Ujung Usia Chapter 1. Diagnosis dan tumpukan kain langit di atas kota kecil. Sempati selalu berwarna kelabu di bulan Oktober, sama seperti warna abu-abu pada tumpukan kain katun yang sudah 50 tahun akrab dengan jemari Bapak Wira. Di ruang praktik dokter yang berbau alkohol dan AC yang bising, Wira, 75 tahun, menggenggam selembar kertas diagnosis. Kata-kata seperti kardiomiopati dan prognosis menari-nari buram di matanya yang lelah, tetapi ia hanya fokus pada satu hal, waktu yang tersisa. Setidaknya 6 bulan, Pak Wira. Mungkin lebih, jika Bapak menjaga diri, kata Dr. Hadi, suaranya terdengar jauh. Wira mengangguk, tanpa ekspresi. Ia tidak takut mati, ia takut belum hidup. Saat kembali ke tokonya, jahitan abadi, suasana sepi seperti peti mati. Toko itu adalah rumah, studio, dan penjara baginya. Mesin jahit Singer tua yang menjadi saksi bisu 5 dekade kesibukan, kini terasa seperti jangkar besi yang menahannya. Wira berjalan ke sudut tergelap ruangan, di bawah rak tempat pola-pola usang disimpan. Ia berlutut kaku dan menarik sebuah peti kayu kecil. Di dalamnya terbaring sebuah kanvas, lukisan pemandangan laut yang belum selesai. Ombak yang dilukis setengah hati, hanya berupa sapuan warna biru yang ragu-ragu. Di samping kanvas itu, ada foto Arum. Ia tersenyum lebar, rambutnya berantakan diterpa angin pantai Rinjani. Foto itu diambil saat mereka berjanji akan bertemu lagi, tepat di pantai itu, setelah mereka masing-masing sukses dengan impian mereka. Arum dengan melukisnya, Wira dengan menjahitnya. Wira menutup peti itu. Penyesalan itu datang bukan sebagai ratapan keras, melainkan sebagai bisikan dingin yang menusuk. Ia telah menukar laut dengan benang, dan kebebasan dengan ketenangan yang palsu. Tidak lagi, bisiknya, suaranya serak. Aku tidak akan mati di atas tumpukan kain. Chapter 2. Penjualan dan kepulangan Maya. 3 hari kemudian Sempati gempar. Toko jahitan abadi diiklankan untuk dijual. Wira, dengan cekatan yang kontras dengan usianya, mulai membereskan tokonya. Ia menyortir kain, membuang pola lama, dan membungkus mesin Singer. Keputusannya mantap, seolah ia sedang menjahit langkah terakhir hidupnya. Pagi itu, Maya datang. Putri tunggalnya, seorang manajer bank di Jakarta, tampak tegang dan rapi dalam balutan blazer mahalnya, sangat kontras dengan bau kapur jahit di toko. Ayah gila, ujar Maya datar, setelah melihat papan dijual di jendela. Wira yang sedang mengelap debu di kaca jendela menoleh. Selamat datang, nak. Jangan mengalihkan pembicaraan. Ayah mau kemana? Mau tinggal di mana? Ayah sudah tua. Kenapa tidak bicara dulu denganku? Suara Maya meninggi, penuh frustrasi yang bertahun-tahun ia tahan. Aku akan pergi ke Rinjani, tempat aku muda dulu, jawab Wira tenang, melanjutkan pekerjaannya. Rinjani? Untuk apa? Untuk bertemu hantu masa lalu? Ayah, kita ini keluarga. Aku butuh ayah di dekatku. Aku sudah merencanakan agar ayah pindah ke apartemen kecil dekat kantorku. Wira meletakkan lapnya. Matanya yang biasanya sendu kini menyala. Maya, potong Wira tajam. Aku menghabiskan 50 tahun hidupku melakukan apa yang benar dan aman. Aku menjahit pakaian agar kamu bisa sekolah, agar kamu bisa makan, agar kamu bisa jadi profesional yang aman. Dan apa yang salah dengan itu? Tantang Maya.
Air mata mulai menggenang. Yang salah adalah aku tidak pernah menjadi diriku sendiri. Wira membanting lapnya di meja potong. Itu adalah bentakan paling keras yang pernah Maya dengar dari ayahnya. Aku seorang pelukis, Maya. Ayahmu seorang seniman yang takut. Dan sekarang, setelah aku tahu sisa waktuku, aku tidak akan menyia-nyiakannya untuk menjadi beban atau menjadi manekin yang kau pamerkan di Jakarta. Maya terdiam, terguncang. Ia melihat bukan lagi ayahnya yang pendiam, melainkan seorang pria tua yang dilanda badai penyesalan. Aku akan melukis, Maya. Di Rinjani. Tempat Arum menungguku? Maya menggeleng, membalikkan badan. Ayah egois, ayah selalu egois dengan kesunyian ayah. Ia berjalan keluar, membanting pintu toko. Chapter 3, Perlengkapan Baru dan Sebuah Janji. Setelah toko resmi terjual, Wira pergi ke toko seni di pusat kota. Ia membeli kanvas-kanvas besar, cat minyak, kuas berkualitas, dan sebuah easel portabel. Tangannya yang biasanya lihai memegang jarum kini mencoba merasakan tekstur kuas baru. Semua ini terasa asing, mewah, dan mendebarkan. Uang hasil penjualan toko ia sisihkan sebagian besar untuk kebutuhannya dan sisanya ia transfer ke rekening Maya sebagai warisan dini dan permintaan maaf bisu. Wira kembali ke rumah sewanya yang akan ia tinggalkan esok pagi. Ia hanya membawa satu ransel. Ia memasukkan perlengkapan melukisnya di bagian atas. Di bagian bawah tersemat foto Arum dan peta usang menuju desa Rinjani. Malam itu ia duduk di teras, menatap bintang-bintang Sempati untuk terakhir kalinya. Ia mengirim pesan singkat kepada Maya. Maafkan ayah, perjalanan ini bukan lari dari kamu, tapi lari ke diriku sendiri. Jaga dirimu. Salam sayang, ayah. Wira tidak menunggu balasan. Subuh hari, di terminal bis antar kota yang dingin, Wira mencari loket menuju Jawa Timur. Ia tahu Rinjani terletak jauh di pedalaman, membutuhkan banyak transit dan perjuangan. Saat ia duduk sendirian di bangku, sebuah mobil angkutan tua berwarna kuning kusam berhenti tepat di depannya. Pintu kemudi terbuka, menampakkan seorang pria bertubuh kekar, berkumis tebal, dan bermata ramah. Mau kemana, Pak Tua? Tanya pria itu yang memperkenalkan diri sebagai Pak Bima. Ke Rinjani. Jauh? Jawab Wira singkat. Pak Bima tersenyum lebar. Aku kebetulan mengantar barang ke sana, tapi ini perjalanan panjang, 3 hari 2 malam. Mau ikut? Anggap saja aku sopir pribadi Anda, tapi harus mau diajak ngobrol. Wira menatap angkutan tua itu. Mungkin ini adalah takdir. Mungkin semesta sedang menjahit rencana yang lebih besar dari benang katunnya. Aku mau ikut, kata Wira, berdiri tegak. Tapi aku bukan penumpang biasa. Aku seorang pelukis yang sedang mengejar janji. Pak Bima tertawa, tawa yang hangat dan tulus. Seorang pelukis ya? Mari Pak, biar kuantar lukisanmu ke tempat yang seharusnya. Wira menarik napas panjang, mengambil langkah pertamanya ke dalam mobil. Mesin berderu, dan perlahan kota Sempati dengan semua jahitan dan penyesalannya tertinggal di belakang. Jejak langkah di ujung usia baru saja dimulai. Chapter 4. Jalan raya dan kuas yang kaku perjalanan itu adalah kontras yang mencolok dengan 50 tahun kehidupan Wira. Alih-alih bau kain dan kapur jahit, kini hidungnya akrab dengan aroma bensin, debu jalanan, dan kopi murah di warung pinggir jalan. Pak Bima adalah antitesis Wira. Ia cerewet, suka menyanyi, dan memandang dunia dengan optimisme yang keras kepala. Wira, yang terbiasa dalam diam, perlahan dipaksa untuk membuka diri, meskipun hanya melalui anggukan atau senyuman tipis. Pak Wira, coba lihat sawah itu. Seru Pak Bima saat mobil mereka melintasi daerah Jawa Barat yang menghijau. Warnanya bukan cuman hijau ya, ada kuning pucat, ada cokelat lumpur. Cantik sekali. Wira hanya melirik. Ia tahu itu cantik, tetapi tangannya kaku.
Di malam pertama mereka singgah di sebuah desa dekat Cirebon. Setelah makan malam seadanya, Wira memberanikan diri. Ia mengeluarkan easel dan kanvas kecil, menaruhnya di teras penginapan. Ia mencoba melukis pemandangan matahari terbenam yang baru saja ia lihat. Kuas pertamanya terasa canggung, warnanya tidak menyatu, garisnya goyah. Jari-jari yang terbiasa mengatur benang halus kini gagal mengendalikan sapuan cat, frustrasi menyelimutinya, ia ingin menyerah. Tiba-tiba Pak Bima muncul membawa 2 cangkir teh hangat. Jahit itu presisi? Ya Pak. Lukis itu kebebasan, ujarnya, seolah membaca pikiran Wira. Aku lupa cara bebas, jawab Wira pelan. Mungkin Bapak harus berhenti mencoba menjahit di atas kanvas. Coba ingat Arum. Apa yang akan Arum katakan tentang lukisan ini? Nama itu, yang lama tersembunyi, seperti percikan api. Wira teringat Arum selalu berkata, kesalahan dalam lukisan itu bukan kegagalan Wira, tapi awal dari warna baru. Wira mengambil kuas, menghancurkan lukisan pertama itu dengan sapuan tebal warna oranye yang meluap. Kemudian, ia mulai lagi. Kali ini, ia tidak mencoba sempurna, ia mencoba merasa. Lukisan kedua itu masih jauh dari kata bagus, tetapi di dalamnya ada energi, ada kebebasan yang hilang. Ini adalah jahitan kenangan, jahitan pertama untuk melupakan benang. Chapter 5, Surat dan Rekonsiliasi Jarak Jauh. Saat mereka singgah di kota lain, Pak Bima bersikeras agar Wira membeli ponsel baru yang lebih modern. Wira akhirnya menyerah. Tak lama setelah itu, pesan dari Maya datang, berupa foto, selfie dirinya di kantor. Ayah, aku dapat promosi. Sedikit lelah. Wira bingung harus membalas apa. Ia hanya membalas, selamat, nak. Jangan lupa istirahat. Maya tidak merespons. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah keajaiban digital. Maya mulai sering mengirim foto bukan tentang pekerjaan, melainkan tentang hal-hal kecil. Kopi paginya, macet di jalan, atau bahkan kucing liar di kantor. Itu bukan pesan untuk Wira sang ayah, melainkan untuk Wira sang pendengar. Saat Wira melukis pemandangan gunung yang menjulang di Jawa Tengah, ia mengirim foto lukisannya ke Maya. Lukisan yang masih kasar, tetapi penuh semangat. Maya membalas cepat. Cantik ya, tapi warna birunya terlalu sedih. Wira tersentak. Putrinya telah melihat dirinya. Pak Bima yang duduk di sebelahnya menyeringai. Anak-anak itu pintar, Pak. Mereka tahu kapan orang tua mereka sedang pura-pura kuat. Dia marah padaku, kata Wira, merujuk pada kepergiannya. Dia tidak marah. Dia takut ayahnya pergi sebelum dia sempat melihat siapa ayahnya sebenarnya. Koreksi Pak Bima bijak. Kasih tahu dia, Pak. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat lukisan itu. Tunjukkan apa yang Bapak kejar. Wira mengambil cat. Dia menambahkan warna kuning emas yang terang di puncak gunung. Ia memotretnya dan mengirimkannya ke Maya, tanpa kata-kata. Maya membalas, beberapa menit kemudian. Itu lebih baik ya, hangat. Dalam keheningan komunikasi mereka, melalui warna dan gambar, rekonsiliasi yang sesungguhnya mulai terjalin. Maya mulai memahami bahwa Wira tidak meninggalkan dirinya, Wira hanya menemukan dirinya sendiri. Chapter 6, Bayangan Arum dan Kebenaran Diri. Semakin dekat mereka ke Rinjani, ingatan tentang Arum semakin kuat. Wira melukis lebih intens, tetapi semakin ia melukis, semakin ia menyadari kebenaran yang menyakitkan. Di sebuah tepi sungai di Jawa Timur, Wira melukis air yang mengalir deras. Ia merasakan tatapan Arum, wajahnya yang penuh gairah seni. Aku takut, Bima, ujar Wira suatu sore, memanggil Pak Bima dengan nama, sebuah tanda kedekatan baru. Takut pada apa, Pak? Aku takut bertemu Arum, dan ternyata dia melihatku hanya sebagai seorang tukang jahit yang gagal. Aku takut janji kami itu konyol. Wira menghela napas.
50 tahun lalu, aku memilih keamanan di Sempati dan membiarkan Arum pergi mengejar impian kami berdua. Pak Bima mematikan rokoknya. Pak Wira, dengerin aku. Arum memilih seninya, Bapak memilih keluarga dan tanggung jawab. Dua-duanya bukan kegagalan. Tapi aku mengkhianati diriku sendiri. Tidak, Bapak menundanya. Dan lihat sekarang. Bapak di sini kan? Pak Bima menunjuk lukisan Sungai Wira. Air itu mengalir. Dia tidak peduli kalau dia sempat berhenti di danau. Yang penting sekarang dia mengalir ke laut, ke tujuannya. Wira menatap lukisan itu. Aliran airnya terasa jujur dan berani. Ia menyadari bahwa perjalanannya ini bukan untuk memenuhi janji kepada Arum, tetapi untuk memenuhi janji kepada Wira yang berusia 25 tahun. Dia tidak lagi melukis pemandangan yang indah saja. Dia mulai melukis emosi, sungai kerinduan, gunung ketakutan, dan langit harapan. Dalam prosesnya, ia berhenti melihat dirinya sebagai tukang jahit yang gagal dan mulai melihat dirinya sebagai seniman yang terlambat. Rinjani tinggal sebentar lagi, kata Pak Bima menyalakan mesin. Siap bertemu dengan masa depanmu, Pak Wira? Wira mengangguk, mencengkeram kuasnya. Tangan yang tadinya kaku kini penuh keberanian. Aku siap melukis mahakarya terakhirku, jawabnya. Chapter 7. Tiba di Rinjani dan laut yang terbayar. Pagi hari di hari keempat perjalanan, setelah mendaki jalan berliku dan melewati hutan pinus, angkutan tua Pak Bima akhirnya sampai di desa Rinjani. Desa ini jauh lebih ramai daripada kenangan Wira 50 tahun lalu. Jalanan beraspal rapi, tetapi nuansa pedalaman seninya tetap terasa. Yang tidak berubah adalah pantai Rinjani. Wira turun dari mobil, menghirup udara asin yang dingin. Ia berjalan ke tepi pasir. Ombak yang pecah di pantai itu persis seperti yang ia coba lukis setengah hati di Sempati. Laut itu menunggunya. Selamat Pak Wira, kata Pak Bima menepuk bahu Wira. Misi selesai, aku harus kembali besok pagi. Wira berbalik, matanya berkaca-kaca. Ia memberikan sejumlah uang, jauh lebih besar dari tarif seharusnya. Ambil saja Bima, kamu bukan hanya sopir, kamu adalah penjahit yang menjahit kembali keberanianku, ucap Wira tulus. Pak Bima tersenyum, menerima uang itu. Kalau begitu, sekarang tugas Bapak, temukan wanita itu dan selesaikan lukisan Bapak. Setelah berpisah dengan Pak Bima, Wira menyewa sebuah kamar sederhana di dekat pantai. Ia menghabiskan sisa hari itu hanya dengan memasang easel dan kanvas terbesarnya. Di hadapannya terbentang pemandangan yang dulu pernah ia tolak demi keamanan sebuah toko jahit. Wira mulai melukis. Kali ini tidak ada keraguan, tidak ada frustrasi. Tangannya bergerak dengan kecepatan dan akurasi yang mengejutkan untuk pria 75 tahun. Ia mencampurkan warna biru laut dengan ungu senja, menciptakan ombak yang hidup. Penuh gairah dan penyesalan yang terbayar, kanvas itu mulai bernapas. Ini adalah lukisan jiwanya, lukisan pengakuannya. Chapter 8. Galeri dan pertemuan yang tertunda sore menjelang, Wira menyisakan sedikit waktu untuk mencari Arum. Menurut petunjuk dari penduduk setempat, Arum bukan lagi seorang mahasiswa seni yang kabur. Ia adalah pemilik Galeri Senja Rinjani, sebuah galeri ternama di desa itu. Wira berdiri di depan galeri, napasnya tercekat, jantungnya berdetak tidak wajar, mungkin karena usia, mungkin karena antisipasi. Ia masuk. Ruangan itu dipenuhi karya-karya seni yang indah, penuh warna berani dan bentuk ekspresif. Di tengah ruangan, terpampang sebuah potret dirinya saat muda, dilukis dengan gaya pop art yang hidup. Potret itu berlabel sang tukang jahit yang menunda senja. Tiba-tiba seorang wanita muncul dari balik tirai. Ia sudah tua, rambutnya memutih, tetapi matanya, mata yang penuh api gairah seni, tidak berubah. Bapak Wira, ucap Ibu Arum.
Suaranya serak karena usia, tetapi nadanya penuh kehangatan. Wira terdiam. Arum, hanya satu kata. 50 tahun terangkum dalam sapaan itu. Mereka duduk berhadapan. Bukan di pantai berjanji, melainkan di tengah karya-karya yang telah mengisi hidup Arum. Aku tahu kau akan datang, Wira. Setelah sekian lama. Aku selalu tahu, kata Arum, tersenyum pahit. Aku melukis potretmu itu agar aku tidak lupa wajah pria yang memilih jaminan daripada janji. Wira menunduk. Aku minta maaf, aku pengecut. Kau bukan pengecut, kau bertanggung jawab. Kau memilih hidupmu, aku memilih seniku, koreksi Arum lembut. Tapi, mengapa sekarang? Wira mengeluarkan surat diagnosisnya. Ia meletakkannya di meja. Arum membacanya dan keheningan panjang menyelimuti ruangan. Aku datang bukan untuk menuntut janji, Arum, kata Wira mengangkat dagunya. Aku datang untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi diriku sebelum aku pergi. Aku datang untuk melukis, untuk pertama kalinya dalam hidupku dengan segenap jiwa. Arum berdiri. Tunjukkan padaku, di mana lukisanmu? Chapter 9, Mahakarya Terakhir dan Senja Sejati. Wira membawa Arum ke kamarnya. Saat Arum melihat kanvas besar Wira yang baru 80% selesai, lukisan pantai Rinjani yang meluap-luap dengan warna, air matanya menetes. Wira. Arum menyentuh lukisan itu, merasakan tebalnya cat. Ini adalah karyamu yang sesungguhnya. Aku tidak pernah melihat gairah ini di matamu saat kita muda. Gairah itu terkunci di balik benang, bisik Wira. Selesaikan lukisan ini, perintah Arum. Aku ingin melihatnya saat selesai. Hari-hari berikutnya dihabiskan Wira untuk melukis dan Arum menemaninya. Mereka tidak lagi membahas janji atau penyesalan. Mereka membahas warna, tekstur, dan cahaya. Mereka adalah dua seniman yang akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama. Wira menyadari bahwa ia tidak lagi mencintai Arum sebagai kekasih, tetapi ia mencintai semangat seni yang Arum wakili. Dan Arum mencintai keberanian yang akhirnya Wira temukan. Sambil menyelesaikan sapuan terakhir di lukisan laut itu, Wira membuat keputusan baru. Ia membalik kanvas kecil yang lain. Ia tidak melukis pemandangan Rinjani lagi. Ia melukis dirinya sendiri. Ia melukis potret dirinya yang tua, wajah yang penuh kerutan penyesalan yang kini terganti oleh sinar ketenangan. Ia melukis tangannya yang memegang kuas, bukan jarum jahit. Ini adalah mahakarya terakhir, potret penerimaan diri. Epilog, chapter akhir. Beberapa minggu kemudian, Wira mengadakan pameran kecil di Galeri Senja Rinjani. Pameran itu hanya memamerkan dua karya, Laut yang Terbayar dan Potret di Ujung Usia. Di tengah acara itu, pintu galeri terbuka. Maya masuk. Ia terbang dari Jakarta membawa koper besar bukan untuk memarahi Wira, tetapi untuk melihat lukisan ayahnya. Maya berdiri di depan potret di Ujung Usia. Ia melihat kemarahan, kesedihan, dan akhirnya kedamaian di mata ayahnya. Ia menangis, bukan karena ayahnya akan meninggal, tetapi karena ayahnya akhirnya hidup. Ayah, ini luar biasa, bisik Maya. Kamu datang, nak, kata Wira. Suaranya lemah namun bahagia. Wira tidak tahu berapa lama lagi ia akan hidup, tetapi ia telah menyelesaikan jahitannya yang paling penting, merekatkan jiwanya sendiri dan hatinya dengan putrinya. Beberapa bulan kemudian, di musim semi Rinjani, Bapak Wira meninggal dunia dalam tidurnya, di depan iselnya, dengan aroma cat minyak yang masih melekat di udara. Warisannya bukanlah toko jahit yang sukses, tetapi dua lukisan agung. Maya memutuskan untuk tinggal di Rinjani, membantu Arum mengurus galeri, dan memastikan bahwa jejak langkah di Ujung Usia Wira, seorang seniman sejati yang terlambat, akan selalu dikenang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena itu menjadi motivasi saya untuk bisa membuat cerita-cerita menarik lainnya.